Ka arp kondai tarik unailar ka degesngi bahaka rijongi la nyoker pangyaka kum kasngi jokinong akai sports neka National Sports Day. Rengkat bat kari berokawai ketenat sports bat youth affairs jong kesorkar jelaru kala rakhe ke negesngi daga penkup buram yakinong akai ke jela ha ke jingelang kablalong ha yojana bhavan ha main secretariat hashilong. Kajing rakhe ke National Sports Day kalong rukum kadak bankan mau buram ya kalengko sngikha jong klor akai hoki jong kari bat keperthai berokawai u Meja Dhyan Chand u bela klat no nangane keperthai. Hagan negesngi ke sorkar jela kum shibenta ban penslur ki samla kentai bat cenderang ke jela ki bon ra nam bat buram ke jela ke jingil akai boper. Kala sam kusnam syaki sab kundai ngot kinongel akai bat ki coach na ki hinyau teli ke jingil akai bakentup eka karate, athletics bat football. Haga ba kini baro iwai kelayo eka kusnam bat kapisa ba marship wajar tengka. U Menteri Ketenat Sports bat Youth Affairs ke jela u ba bantai dor lengdo ula sam ki kusnam ke jingidon lang ka Director Ketenat Sports bat Youth Affairs ikong WAM booth bat kiwe. Habakran ke jingelang u ba bantai dor lengdo ula ro yakinongel akai ke blatrish tomet bat mensiam nomor 6 bat keburam ke jela. Bat ulaong ba ke sorkar kelas sedang menta ban penyat cakmat naga benta ke jing penkrea ban penlong ya ke National Games kabalai pukundai ha ke jela. Daga ba sedang ban sna bat ban penbano igi cakai akai naga benta ke bit kebiang jong ginongel akai ke jela.